Kelah. Kelah tiap plus meduk kelah hap. Kelah. Tutu meduk. Wan dan buah tu teh. Mau berawan teh. Kelah hap. Hantarlah tutu lek yak nak pedang awak. Mana? Buat je ni. Makan macam tu bah. Up. Up. You have long biker Martin, mo. Biker kan tema hap. Tutur mo. Ha? Turuk kes mudok kelah. Kes. Dah tutur. Ish. Dah. Ya, sudah bendoi lang ni. Le hap kau. Ya. Go inside. Tuan Shong apa tu? Perlok sisien. Step up bahai pi berok. Sisien ngahap det. Ni yang balik nyak bait. Sha berjengai baham mentah deh. Sha duk Gujarat. Western part most of India. Good morning friends. Again, today I will embark on my ride once more, but this time with a close friend of mine. So just two of us, and we'll go to the farthest most of the west of India. So I'm gonna attend Rider Mania 2025 at Gujarat. But before I go there, I'll explore the central India and then the western coastal areas. I'll see you guys on update. More. Chalo, let's go. Bye dah. Ma, thank you. Ma. Bye. Stay phone ma. Aste-aste. Ada. Dekat 800 ke sah? Hoga, 800. Gelap sangat lah. Cuma bawa tu gelap sangat muka lah. Jadi bah benang sisi yang wan bah ni step ablay. Ngai ngoi me ba mana dong kap angi bersimi ablay bertiak ablay.
Kita kasih ngabut dan bor ablay aga kotorik jenuri aga san ablay. Ngilet right siya bajengai du sini sa. Ri India ablay sa Gujarat ablay. Ndai swa katang ngilet Cewek-cewek ki jaka ablay. Yada ngi pak ki angel jong me ablay bangin. Nya biang-biang bangin du pikir bahaya tadi ablay. Ai beki weru kin nya biang-biang pikir kenamban barok biang barok armamna ablay. Wailam ngi jumpa soy. Semua suker ngi pak ki angel jong me bani da ngi. Ha barok selentar ke journey jongi ablay. Wailam ngi jumpa soy. Mak repop jongi halakata amen. Teh ngane umno ngane semua. Undang itu. 2, 3, 4, 5. Ah. Tolong dan mana? 5. Oh, ni nak. Hei. Ham tu. Ham tu. On ni. और फिर वो सने ये रहा On में लेंगे नहीं रखती नहीं तो. कहाँ तक जाएगी आप लोग? Ah, ना हाँ कितना दूर जाएगी? कहाँ तक? गुजरात 3 हफ्ता. 3 हफ्ता हाँ. हेलो Hello. 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 Yes, huh? Ta. Hả? Em sụt tháo lại, các bạn rải cùng sống cùng ấy làm sâu lông. Đó, vậy xem mà. Yeah. Shambanglang in the restaurant that we just reached Shambanglang, we'll just have a little bit of rice then we'll go. Wow. Aku ni jumpa orang yang berteman oblay, dan kat ni harunti orang jengah oblay sedut seliguri, maaf ikut jengi wak lang jumpa syarap tak aman. Ini aku terus tema. Most of the people they doesn't know about this flight. You come very early though. You have a like pre-ride wala seat, huh? Huh? Pre-ride you are doing. You are RF. Yeah.
That's why. Because I'm going to Kolkata. No, I'm thinking the central India, Nagpur, okay. Kolkata, Nagpur, then to Gokarna. I'll take the west coast. Is old one. Yeah. And there is another new one. In Kasbah. Kasbah. Yeah. I'm staying in Kasbah. Kasbah. Kasbah though on the road only. Yeah. Airport, then go straight. EM bypass, then go straight. You've been there before, huh? If I don't reach, also I'll stay halfway, man. Halfway. Halfway. কান্দি আছে সবে আপুনি নগলে আমাৰ ভাল নহ'ব ইণ্টাৰেষ্টিং নহ'ব জলিটো মই বেছি Experience কৰি আহা. Mi Shopee. Tuh, dia. মই নগলে কেনেকৈ লাগে অলপ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লৈ গৈছোঁ মই সদায় মই লিড কৰি থাকিম নেকি Radio connection কৰে. কিমানজন যাব? তিনিজন চাৰিজন যাব কালি ৰাতিপুৱা যায় ক'ৰবাত থাকিব Shopee. Jangan freestyle. Hello, right check. Bye, man. See you guys. bye-bye. More. Bye. Bye. Bye, bro. Take care. See you. I'll update you guys. More. Yeah. Bye. We've reached Alipurduar, West Bengal. Congrats lah for West Bengal. Nakabite first time, ha? Dah. Right, don't worry. Yeah. Dah. Best pelat tak mah. Congrats, he will apply West Bengal nakabite. Tak boleh siun nak. Straight Siliguri. The Porlock. Just few kilometers away to Hasimara. We're
gonna stay the night at Siliguri. I don't think so. We'll go inside Siliguri, but then we'll stay somewhere on the highway so that it'll be easy for us tomorrow to go to Kolkata. Te pelok ngak jantan ha Hasimarang, hapkran lang nak hasi ma thaj book captions. Te lah entah kasing sa ha Siliguri. Mau ngimrung spot Siliguri, sa kan kampaji India kamsuk ban poi highway, but shine lek Kolkata. Mo. Te mentangin ai. Kublai dan bor bila poi West Bengal entah kasih. Sonam.
Ting apa ini full bari. Siliguri. Ingat type ban right sudut sa Islampur dan Polok Ngas dia tambah ni sah ni. Ani ha take rooms si strong ni. Take rooms te sah ni memang ingat type pala lah kan bajim tahu pak. Para baji para la chpau ni point ni. Na duk menam step meru baji ni right. Te si Syam sebit mah. Thì ta đều popor ni pan popor masala popor tambah ai là một sọ sao thế là rong lòng topping sem tu thì mình ta ghi lại kẹt một bạn treo popor kẹt ya tis di ni thì cái này là room bio này full body ini full body nomor bangi update sa Kolkata lah saya thì ta khám xúc highway có đất hắn tề khám mặt persa vậy thì là tia sungi dan bor tadi sebenarnya ini di Don Bor by nyampai ke sudah Ngerti bisa. đâu bạn biết nữa đi biết người nhưng mà nó chạy Biết ko ini. Tip man. That's just. Ada mau bersukar lah, mana? Kena roti kan. Tawin ada roti, mar sudah apa pak? Saya ambil mar lain lah. Oh, mar lain. Mar lain. Bismillah. Thả người ý quá. Ngon ha. Như bà ấy buôn này. Ấy buôn này. Nè, 6 băm là trộn trong nè. Gái quá. Phải không? Good morning, Parlok. Good morning, friends. Today we will try to hit Kolkata. Already late, yeah. It's only 8 a.m. So we'll try to hit Kolkata. I don't know whether we'll reach or not, but then it's around 570, 590 kilometers. See you later. Apa je bro nang sising ai ngoi me ablay bangi madon kat bangi menen bro sini ablay bro sini ablay map la khit ya da ba so tonat ablay ka long kal tibyang ka ba sising ka ba jenga sadu sukol kata ablay ngini lo ele ban try ban poi sadu kata ablay gadam poi ru ngirap lah yang i bangin yo ban sa jaka ba biang ablay phai ka angel jome ban ngidai ni halenti sungkin ablay nang bangin yo nya ban pesuk ban pesan ablay ai ki kenya biang awe ablay nang bagnya biang lang armam la ablay wala mingi jupisoy resmas sne map ikop jungi ipang ten justu kres bakhan tam jungi halak ta amen ya
Yeah, man. This road, it took me to that bypass. Yeah. I'm in this national 27 Islampur bypass road. Islampur bypass road. Come to that you know, next exit. Yes, come to next exit. No. What new bike or what? Subhadeep, see you in when? Arunachal? Arunachal, man. yeah. Oh, okay, see you, man. Okay, Thank you so much. Bye. One nikmat. Ya nikmat sendur. Amliat.
ni Paulan lu la lai kan ta steng kham song thaj nu nya bai show steng mane balas man kundu prok nga subadip na tista thampers te ngam tip la nya kat 0 kilometer te maybe ar spak kilometer right. We haven't stopped riding for 3.5 hours since the last time I met my friend Shubhadeep from Tista Temples from Islampur, West Bengal. We are still in West Bengal heading to Kolkata. We'll update you guys later. See you. Oba long đường right yeah. Hả? À dám? À thách. Bila ada thách baba. Ramai lah. Ini saya penkamat sibet. See you guys. Lại đằng sau đây. Bengal. Rin uyan ni. Kum special ni. Mentang apa ya Faraka West Bengal di salai spa nyo kilometer sa Kolkata. Kenapa pun duduk sepau kat BBJ sebenarnya. We are at Faraka right now having lunch. Another 307 kilometers to Kolkata.
will reach late, around 10 or 11. And Bor here is having lunch. Blok ha. Blok ha. Sandal ya phi vậy hả? Bang đây. Ya bakal baik dah. Hả? Thôi. Mandala adat kali ya. Di ai tang malga mana tak tu. Pergi ke tersuh dia jadi bang.
tay suwe ru tay bu. Tersu dok senyang bu pak. Kemau tersu dok senyang am. Chalo. Hello. Another 217 kilometers to Kolkata. It's getting dark, so it's getting cold as well. We will definitely will reach late sa aspak hanyo kilometer sa Kolkata, Meghalaya House. Để lạc hệ đôm lạc hệ khét như sa pui slam hi sibet chem dan bor kwa ne wai ni ayam wai tadam ka sngi ka pum sngi de jrong ha ni Shillong is poi sibet ha do sibet me thai pau baje khau baje mai ये रास्ता होगा हाईवे में बिना मोदी चाहिए हाँ सीधा दिए बैकफुट पे ठीक है ना थैंक यू Ijur bhag komplok ru Ablangi baba
ta là kan biji chụp chụp biji là này đúng nát rồi thì sa nhục sang km sa nhục sang km sa Kolkata thì nó đi xa mà bà lạc tiết but không hiểu đi xa được mình nè tôi nhìn poi cùng cầm up tôi nhìn poi bà post teng ấyแต่đi xa mình ta tôi làm mình poi khát quay ru với tao roti sụp sạt sắp cái này cái yêu পিঠে খেলাম তো চা কি খাবা sắp cái này এ cái ঘরে কাপ আছে টেবিলে sắp cái đó এক এক হাত His name is Don and Joe. Nice. Is it cool with Bengal? Yes. This West Bengal. This is nothing. Itu कुछ नहीं itu क्या ठंडा ठंडा नहीं है शिलोंग में ठंडा बहुत ठंडा बहुत ठंडा है नहीं ये रहा हमारा होटल hotel इट्स कैमरा kamera शिलोंग तो बहुत ठंडा बहुत ठंडा 3 blanket 4 blanket 5 blanket रात में हाँ नहीं हुआ बहुत नहीं हुआ इतनी ठंडी है YouTube चैनल है ऐसा कपड़ा ना हाँ ठंडा नहीं होता नहीं तो अच्छा बहुत मोटा वाला कपड़ा है वूल का YouTube channel है YouTube चैनल हाँ। नाम नेम बोलो The Shillong guy the ये राइट ये वाला अभी सब्सक्राइब हाँ हाँ सब्सक्राइब इट्स योर चैनल yes ओके my channel नाइस right so many अच्छा check हाँ। रात में check करो हाँ ठीक है thank you थैंक यू ready Welcome to Kolkata. Tai Baba. After a long time, ko tanga ibang lagi taxi. The last time I came here was in 1000. Maybe 8 years back lah. Ni 7 years back na tentang ni.
finally là apoi hame kale hau. Kasbah. Nih kena ujian ta. Spausan Busan. Hah? Ta kan spausan Busan. Sungai di Ima. Ta so update sih mah. Là Ima Kolkata ta. Long là khắp nhà pha là traffic à. Bro jungi là lep hi. Thái bạc. 580, 590 kilometers là Thái bro jungi. Bro. Chào là. Được sung à hả? Sùng xuống á. Sung hả? Vang là vì ở thiạm tu tóc. Ở bột đấy. Ai thì chịu được rồi. Sụp đấy. Khác ấy. Ở phía là thế. Một lượng Vang là một kháo à? Chặn đấy. Chạm lại. Không đâu. Ô đi. Trong bay lại đấy. Nice, ao chứ mà. Chân đơn là. Nó đã đồ gì đi đây. Từ bám vậy. Bạn. Ê, bây giờ lấy yêu là. Lòng ngầm. Not like again. Chân đi bội phí mà. À, xin quên. Cả trụ bám cái độ khá là này là Thế vì ở đó. Chân phí đường xin một thằng stand. Một số ý mò là cái đó. mình sẽ kiểu Ba là. như thế. Chân đâu rồi. Masuk ke sana boleh ada house rest siapa boleh biar isi boleh dorkam lagi walau kah nanti jungi boleh adu buat pasi boleh mal ini pop jungi buat ilam jungi jemput cewek boleh pang dan Yesus Kristus hitam jungi sangat aman. Bro. Di bawah setengah udah khá. Di bawah setengah udah khá. Cái này có quay về. Về đó. Yes, kemas loba deh. Ariza, kan saya film keren deh. Turun bay là Vespa. Ini rumah. Ini rumah. Không bấm chặt khassi vậy. Ini dekat. Temang ibam dok ha bet pat mah. Cầm độ vào bằng đọc khác ấy. Blok skendo. Bye.